Kedua golongan menang Putri Sultan. VS Roket Jawa. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Bunga Desa VS Putri Ayu. Moncong putih Bos Manis. Nomor 14 Jet Matic. Bintang pesawat.
Nang konang mo so, mabis terbang. Jenderal Sadis. PS Prabu Siliwangi. Banteng Metal. PS Kalijekig. Banteng Metal VS Kalijekig. Betul repotong dekinya.
bebas tempur vs bintang samurai. Sekarang duel klasik teman-teman antara tim Sonar Muda vs Jetmatic Foundation. Di sebelah kanan Sonar Muda, di sebelah kiri Jetmatic Foundation. Meragukan pemirsa antara Sonar Muda dan Jetmatic Foundation. Nomor hitung aktor muda Ketun Haji Top 1 Kelampar Pamekasan. Semakin nomor 5 bos nomor beli nomor 5 8. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Babak kedua golongan menang aktor muda vs Raja Wali Sakti. 9, 8, 7, Adam, 5, 4, 3, 2. Nomor hitung aktor muda Ketun Haji Top 1 Kelampar Pamekasan. Semakin nomor 5 bos nomor beli nomor 5 lapalam Ketun Haji Munif Kades Selanaken Pamekasan. Bede mungkin bede asal lempang merah. Aboso nomor beli anak lintas. Bede mungkin temor asal lempang pote. 3 menit dimulai dari sekarang. Lap-alap bintang Raja Wali anak lintas. Lap-alap anak lintas. 20. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7,
Adam 5 gol. Salempang merah Sumedang nomor 5 lapalap Ketuda Haji Munib Pamekasan. Ketuda Kades Kelobur Sapang Gembel Senayan. Salempang merah Amusan nomor 12 Bintang Raja Wali dari Surabaya Bedemokin Adam 5 4 3 2 1 gol. Salempang merah Sumedang nomor 10 Gembel Senayan Ketuda Kades Kelobur nomor 15 Yacol Kediri nomor 15 Bintang Satria Ketuda Yayan Torjun Sapang Bedemoking Temur asal Lempang Kote Anika Yacol Kediri Mereh Bintang Satria Yacol Kediri 10 9 8 7 gol. Pengunung potong bet. Nomor 12 menang Timur Wajib, terima kasih. Mereka semakin nomor 12 sama nomor 19, nomor 12 Srirama. Ketuda Abid, Ketuda Haji Asad Bangkalan. Bedemoking Temur asal Sri Rama. 3 menit dimulai dari Piring terbang. sekarang. Awas. 20. 10 9 8 7 Adam 5 4 3 2 gol. Salempang Kote Sumedang nomor 19 Piring Terbang Haji Hasan Bangkalan. Sapu Jagat VE zona merah 1 10 9 8 Salempang Kote Sumedang nomor Palekor zona merah Ketuda Suwito Sabang. Tabuan balap Nomor 9 ekor Ratu Bintang atau nomor 90 Sernasar. Endingnya boleh nomor 90 Aida. Gol. Tabuan balap Salempang merah Sumedang nomor Tabuan VE Sernasar Kang merah Amos nomor 90 Sernasar Ketuda Bogel Pamekasan. Dapat terjatuh mundur 50.
40. 30. 20. 10. 9. 8. 7. Aida. 5. 4. 3. Cul. Iya, Salembang Bote menang. Nomor 31 Sernaser Garuda Gokil Pamekasan. Semakin nomor 32 atau nomor 35. Nomor 35, 4, 3, 2, 1. Cul. Iya, Salembang Bote menang. Nomor 35, Lancing Manis Haji Hasan Bangkalan. Semakin Pekarak Sakti Yayan Sempang. 1 mundur. 50. 9, 8, 7. Aida. 5. Islawi. Cul. Iya, Salembang Bote menang. Nomor 40 Pekarak Sakti Garuda Yayan Sempang. Semakin full. Nomor 40 itu Baby Aktor Garuda Haji Sofwan. Kelampar Pamekasan berdemoking pada asal Lembang Merah. Amoso nomor 40 Karno Tanding Junior Garuda Iqbal Bangkalan berdemoking Timur asal Lembang Bote. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7. Ada 5. Cul. Iya, Salembang Bote menang. Nomor 40 Karno Tanding Junior Garuda Iqbal Bangkalan. Cul. Ada masalah mental ya? Hah? Polisi balap. Cul. Iya, Salembang Merah menang. Nomor 40. Iya, kalau kita anu dak, anu aneh, aneh. 30. Cul.
Jaya Salem Potensi menang. Nomor sepak lembak 1000 junior Catun Haji.